Too much GH Moson for a PS Capan and so minimum a D a breaking news at any day about better up no so and I'm a day about some asher for any for yeah, one winning a young to gospel musician Joyce bless him. If it is saying once and summer by yeah, sorry if I want go home in divorce one in Nuku Dave Joy won't just say and send be and abba a day I found what I said I'm not crampo dear the publicist a by ya just what didn't seem be able to a jacket can't dear. When him define a yen a warrior home, my 17 crampo, and I buy any and I didn't say, would I our reno home and then a day. I buy a bill no so about when tabby making a year wild allegations a day at all a year. I buy a year so a year Linda H. Managers one near a year Joyce blessing dear just say almost a seba fine any form a banu supi pandia one a year. Now videos or pictures are why you ready why you crowd say what they ever about betray a nukunu amanukunu na unu say say ni say ena ne oye obano okom na obi na wo chemu krampo say ntuni abrantin bano say obi wo chibi pa ono ye chronic weed smoker or ye chronic weed smoker ena ebiemu krampo ne first sana wone Dave Joy wo ye enye papa ne ba ne ebiemu no Kwesi Ernest edia. Now, what in some way a tutu a jan just a gun for as one son no chino sre any abasa ye pass a. Now just blessings and a one semsa and I say a dainty a tiny and a new kunashada a monk for 4 years and no more we go buy a new fiana said the next meeting. I was your for your son Edda from Bibenia the Beba about some na ye free or near boy era a yanka say in Nigeria for a hot and net day a brandy be a quack say a year on one casa ne ure and as an girlfriend ayo fra wo mo na a brandy no echire mu am wone abaya no aware a wo mo wo eba na chese wone ne ware ye no ache yie pa chese yare bi na bebe bo no e ma na japada wo watonton bebre na de ahwe ne ho yare na still na enko enti wotu kwan ekọ ye ba bi kakra na chese wo kom akwa je ayarehwe na yarehwe no mu no wonya ne tie se enche bia ne yira wone ne ewo ho no mu no abrante bi de ne sato ne so a wo mo ehye aware na aware no eba so enche bia na ho na chese wo de intentempa odo so wo je na yarehwe no so de intempam ebebe pie mu ewo Croa baby cra wedding no ebe koso na eho na chese wo bebe dru honom no so na no kore wo ko ekokobọ aposifo a ewon potem honom ama ne ese wo no sei ni sei ani sei na watie na wo beko wedding honom premises akwa say aware nto no do di kan kokology complaint wo police station o free honom a pe na wonya tinya na ntene se wedding no ekoso wo Great Salvation Christian Center pe okoko pie mu on no dru on no mpanifo na wo ho hu no na no mka so kan akomanto yem na nka ware no girl no enware enwie na bibia ni a wo matena se aka na o se hene ha mementi na obi memaje ade ye media nto so da bi NHS wo koye na wakwa sese nyoma wo ho no nyina Ghana fo bi no ma na Nigeria fo bi no so se abaya no se ye no krapa so wa ware branti na no wo di se adwuma ndi a wa nye ade na ye free one man na ye call yankasa ye nyumtofo ani ye sini twafo no ebi abaya ni din diamond apia abaya na mobeka ye mra ye chi misball wo ba botin ebebe sere ye ajes no wo bo champagne wo bo se cho se kama champagne de wo popia enesa na so hu ne se ye obi na no no meka ne ye yidi agese ye sell ebe ye ne second home sa abaya no ho asem na meka na enche ye bia na just wo di ne birthday and I obie obie ne big mansion awasi dan ya wasi posh mansion and kasa just say white one obie anoni bebre na kokopie mu o ma ye papa owusu bempa esusu ekokopie mu ewo obi na nam dan ya wo obie ano no na wo de ka donate de ma ye mame dokuno grace o ma bo na ebie mu enso so no wo ma Fred Chaymensa wo no so ka music producer legendary Fred Chaymensa wo no so wo ma no ka na chese wo ne ya mame nyina wo de da wo mo asem se odo se wo mo nyina so no akwada
the 33 year birthday na so wo bie ye ne mansion kese na ehu behia say wo beto nsade afra wo mo na wo mo aye pepa ne se wo mo beba dia na de hia ne so no so ehye wo mo enmunyama wo de eye kasi ma mo na Ghana fo binom say we enya ade ehia wo enya ade so say wo se mo ba bontin beba ye sa na eye ma brown so ye okoko donate scan de mo dollars kura eye nkrofo this kan mo no wo twa picture no nkro de basan hwehwe ni mu we eto ebe say de entwa enesa because wo ye ade na wo ye say wo de manipa no kwanye sa amansa wo pesa amansan enyina ehu anka otonsa the free the whole Ghana the whole world so bia memehwe na wo de ade a che bia na wo say e de to social media so bia hu say abreye we na wa ya enye mfa ne kwane bi na bi so say ade bi de abaya na ye de ne kwan so na nyame enkoso a enhwa no say wanya sa akoma no wakai ehu no say enkofo bi wo ho no a ehu behia so wo be ye wo madoye na wa ye say we anu say Ghana for de kasa de wo mo kasa na ye me di esie no ene de Tamale krodwemu ya che abranti a ye wo no de eba no kro no ba wo ya de wo ho eyie papa na ne de wo de ade ye cars so was snatch cars de free enkrofo ensem eno de what o chain de a ene ne ye bechi wo atum na so ne de aposifo ensa asonu emu a ye nua be ma no echiremu a wo ye obi a ba no se cars ba no number plate ba no phones ene ho nkro ne ba dia eno ene ade a wo ye ehu adwuma na eno na police for enya tip off say say ni sei na ekoso na nipa sumesi na edi say adwuma no na enu mu wo mo nso so egina tip off no eso etutu anamo ekoko pie mu wo ho no ma wo mkoye no wo mkokonya 3 pistols na 4 mobile phones na 1 black HP laptop na ebiemu so 1 AK-47 wo ye nua ba mayi enchen na enu mu na wo mo say unu say ye ni abema ikrapo no wa register vehicles bebre number plate egugu ho no ma chese wo nyanya car na no ko fa wo car pe na chese wo de sa number plate na apo ho no asesa ade no a enesa na enu mu na chese anu tutu ekoso no ye ni abema yi kire ya de kokopie spraying shop bi chese omunya Toyota Highlander enso so wo ho no ma na chese wo de akwakosi spraying shop na wo ko akwakosesa ne car fruit ne de Tamale for puse pan se ene kronfotachi amoy wo monsa etimi asonimu na no kro no bonyina etimi aba ne wi na chese ene de busuafo breaking news aba beto ya pono so ena mede eba besom no so wadwinche bi wo bibi efa ho obetimi de atudwa follow yan ye IG page so @gh_ se ne be ye nyanya ne tie bi fa enoma ekoso a ye de beba aba besom no so etimi de wadwinche aba medin de Exp0sed dasene ye besane hia makram fitiani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha masesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe